खुरुमजरी SKTV की मणिपुर पाव मीटिंग ताबीरिबा पुमनमकपो कॉन्ट्रैक्ट पम सनातमीना तराम नोकचरी अहानबदा मरोइबा पाव कांगपोकपीदा मैतै अमदी नागा चटपा यादे हाइबगी वफम लेते कनागुंबा खरना सिंगचेप थाजिंदुना फुरुप मसल गेंगथीना बसिलब्रा हाइबगी चिंगनबा लै हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरे KYO अमदी KHRC नदी कनागुंबा लूप नत्रगा मिओइना लेरिबा सिक्योरिटी अरेंजमेंट इकाई खुमनगदबनी मतिक चाबा सिक्योरिटी की थौरांग याउदना बफर सेंसिटिव एरिया दा चंगलोइदबनी हाइना खंगलकली जिरीबाम पुलिस ना लौकतकिबा ड्रग कमरी लेनना FIR अमग मरी लेनना जिरीबाम पुलिस ना रोहिम मिया कौबा अचौबा ड्रग सप्लायर अमा वेस्ट बेंगल की मालदा दगी फगत पंगमले हाइरी अमसोंग मणिपुर की पोनी योखतनबगी सेंटर न मथौ ताबा तेंगबांग सिंह स्टेट लेंगाक्ता लेप्तन पीखीगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरिंग राजीव रंजन सिंह ना फोंदरकले हौजेक पाउ संदोक न पिजरी कांगपोकपीदा मैतै अमदी नागा चटपा यादे हाइबगी वाफम लेहौदे कनागुंबा खरना सिंगचेप थाजिंदुना फुरुप मसेल येंगथीना बसिलब्रा हाइबगी चिंगनबा लै हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखरे वाफम असी ngasi BJP सिंगजमई मंडल नसिलगा हर घर तिरंगा की थौरम हौदोकपगा मरी लेनना युमनाम खेमचान की युमजाउ लाइरेंबी लंपाकता पांगथोकपा अक्पीगनी युमनाम लैकाई युमजाउ लाइरेंबी लंपाकता पांगथोकपा मियाम की मिफम अमदा महाकना फोंदोखिबनी हर घर तिरंगा की खोंगचट अदु चिंगामखा मॉडल क्लब की इबदौ लुआंग पोकपा लंपाकतगी चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान लमथादुना चटलबा मतुंग यास्कूल पुलिस लैंडगी ममाई लैरगा हलकलगा युमनाम लैकाई युमजाउ लाइरेंबी लंपाकता पंथोंगफम ओइकी थौरम अदुदा राज्य सभा की MP सु ओइरिबा BJP मणिपुर की प्रेसिडेंट A सरदा BJP मणिपुर की इंचार्ज MP डॉक्टर अजित गोपाचादे BJP मणिपुर प्रदेश की कार्यकर्ता कयाना सरुक याकी थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंदोखिबदा लमदम असिदा इहान हानबा ओइना सेमखिबा लैंगाक अदुदा चुरचानपुरदगी पाइते मचा अमना असेंबली की स्पीकर ओइकी मसिना ताकपदी मणिपुर असी कांगलु फुरुप सिंह अमत्ता ओइना पुल्लगा लैपाक ngaklammi हाइबनी खुंदा मिनरिबा मैतै नागा अमदी कुकी की मियोय सिंगना मसा मसा की फुरुप खकी वखल खल्लबदी मणिपुर चौखट पंगमलोय अचौबा फुरुप अमा ओइरिबा मैतैना लमदम अस खुंदा मिनरिबा फुरुप सिंह असी कोनसिंदुना थंबा मथौताई हाइकी चीफ मिनिस्टर मखा तारदुना ngarang कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर द चटलुबदा मफम अदुगी मियामना महाकपु हराउ तयामना ओकी अखोइना कांगपोकपी चटपदा करी तौरकदगी हाइना खनबा वखल अदुगी ममी अमता ताहौदबगा लोइनना मैतै अमदी नागागी मियोय सिंह चटपा यादे हाइबगी वाफम सुलैहौदे कनागुंबा खरना सिंगचेप थाजिलगा फुरुप मसेलगी मरक्ता खतना चैनबा थोकननबा इनसिलब्रा हाइबगी चिंगनबा लै हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना मखा ताना फोंदोखि 1947 की लोशलक पार्ट इलेक्शन दौरकांदा याना बस साउथ ईस्ट एशिया दा मनिंग मक तंबा लेबाक अमगी सरकार सेम मदमदुगी स्पीकर ओगिबदो स्पीकर ओगिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 1947 दा स्पीकर ओरम गिबन पादु चोरसानपुरदगी पाइतीनी या नंबर मणिपुर की असेंबली द स्पीकर होगिबा 1947-48 फाउंड स्पीकर होगिरंबदु बगी चोरसानपुरदगी पाइती सो अइना थमजनिंगी वाफमदी मणिपुर से कम्युनिटी मयाम असना पुन्नंगा अगा लागिने हाइबनी मैदैना मैदै खलबा कुकीना कुकी खलबा नागाना नागा खलबा कसुम मणिपुर चाखुत पयारो नाकालमा रोमदा थौरम अदुगा मरी लेनना BJP मणिपुर की प्रेसिडेंट सु ओइरिबी MP
ए सरदाना हाई हौजिक ओइरिबा मणिपुर की फिल्म असिदा तिरंगा यात्रा चटलगा महौसागी फिल्म दा हंजिलकबा ngamloi haina kanagumba miyoi kharana khalamba yai निंखा तंबा लेपाक अमनी हाइबगी वाहन थोक लेहनगे हाइरबदी हौजिक ओइरिबा मणिपुर की फिल्म असिदा लैंगाक असिना अचौब थौदांग अमा लौबा मथौ ताई प्रेसिडेंट रूल की मतुंगदा लाकलिबा अनौब लैंगाक असिना मणिपुर की अपुनब सक्तम काइदनबा होटनरकपगी मखा तारकपा ओइना चीफ मिनिस्टर ना थबक थौरम कया पाइखलकलिबा असिदा पार्टी की प्रेसिडेंट अमा ओइना इकाई खुमनबा उतली लैंगाक असिना जिरिबाम द चतुना तोंगान तोंगान बा फुरुप की मियोय सिंग उनरुबदा अपोजिशन पार्टी ना अरानबा वाफम कया सागतनबा होटनकी चीफ मिनिस्टर ना लुचिंगलगा कांगपोकपी चुरचानपुर अमदी सनापति द चटकिबा खोंगचत सिंह अदु लैंगाक असिगी प्रोग्राम की सरुक अमनी मखातानसु खोंगचत कया अमत चतुना तोंगान तोंगान बा फुरुप की मियोय सिंग उनगदबा लैरी मसिदा मियामनसु सौगतफम थोई हाइना सरदाना मखाताना फोंगदोकी तोंगान तोंगान बा कमेंट मयाममा नैरेटिव्स मयाममा ऑपोजिशन पार्टी ना सागतनबा दुमक पने तोंगान बा मणिपुर की लैजरीबा भेली की तंपाक से चटपदा मणिपुर की लैरीबा प्रजा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर को पामदबनी हाइदनबा होटनबा कयाम तौवे अदुबो ngasi ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना चुराचानपुर चटपा कांगपोपी चटपा सेनापति चटपा सुमाइना मतंग मतंग चटपसना हौजिक आइना पंजदरगसु सरकार की पॉलिसी प्रोग्राम नि सक्कदबा मयाममा लैनी कम्युनिटी मयाममा कोनबगी प्रोग्राम अमा थौना लेना हनबा लेतना रिक्स लौरगा मणिपुर प्रजा की दमकता चेंबी बायदसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की दमकता एकोई पुनमकना सौगतफम थोई हायदसे मसिमसु आई मियांग थमजबनी अनाइना टेंशन जरगा मखा तारपदा भारत नसिदी अदुकी मटिक मांगजिल थाबा लेबाक मयांग सामदनबदा सोथाद्रबा लेबाक पुनमकना इकाई खुमनरबा लेबाक अमा कोइबसे मसिम मणिपुर सु अदुमक इंडिया की मनुदा लेबा अदुम स्टेट अमाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना ngarang कांगपोकपी द लाखिबा अमदी महाकपु डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किपगेन एमएलए हाउखोटलैंड किपगेन अमसुंग एमएलए लालिंगांग मांग काउते एना तरामना ओखिबा मोंग अदुबु कुकी ह्यूमन राइट्स काउंसिल KHRC अमसुंग कुकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन KYO ना यानिंगदबा फोंगदरकली लोबनी असिना थादोरखिबा चेरोल सिंगदा चीफ मिनिस्टर की कांगपोकपी खोंगचेट असी कुकी मियाम की मरकता चममनबा थोखंदुना लमदम असिदा इंग तप्पा फिबम हंजिलकपा हौरे हाइना मियाम मांगदा लाना उहन्ननबा थौरांगनी कुकी जो मियाम न खुंदाबा मफमदा चीफ मिनिस्टर ना चंगबगी मोरल अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेते मसिगी मथक्ता कुकी जो मियाम की अनिंगबा अपाम्बा अमसुंग पांदम सिंह डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किपगेन एमएलए हाउखोलैंड किपगेन अमसुंग एमएलए लालियांगमांग काउटेना पुमनमक बहुत सिनबे यारोई मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन दगी तोखाइबा डिमांड कैदौनुंग द होंगलोई अमसुंग यासिनबा यारोइदबा अमनी हाइरी चेरोल सिंह असिना मखा तारदुना ग्राउंड रियलिटी द सिक्योरिटी की अरेंजमेंट अमसुंग बफर जोन की सेंसिटिव ओइबसिंग खंगदना फ्री मूवमेंट लेहनबा हाइबसी मियाम की पुंसीदा चाउन सिंगनबा अमा ओइगनी बफर जोन अरेंजमेंट दा अयेटपा पीबा हाइबसी खतनबा हौबगी कायहौबनी हाइना लौगनी थोगलिबा इरांग असिदा कुकी जोगी मियोय कया लैखिद्रे मखोय की अचुम्बा अमा पुथोक्त्रिबा फाउबा पॉलिटिकल डेवलपमेंट की मित्येंगदा शांति हंजिले तंगदु लैताबा फिवम लैरे हाइना लौबा याखिरोय कुकी जोगी मियामना हौजिक ओइरक्लिबा पॉलिटिकल डेवलपमेंट सिंग मितसिंग नासिंगना येंगदबनी हाइना फोंगदरक्ली जिरीबाम पुलिस न लौखटखिबा ड्रग का मरी लैनना FIR अमगा मरी लैनना जिरीबाम पुलिस न रोहिम मिया कौबा अचौबा ड्रग सप्लायर अमा वेस्ट बेंगल की मलदादगी फागटपंगम लेहाइरी जिरीबाम पुलिस न फोंगदोक रखिबगी मतुंग इना जिरीबाम पुलिस न लौखिबा FIR केस अमगी मतुंग इना मखाताना थिजिनबगी थबक चथरकपदा ड्रग करबारदा चाउन चेनबनी हाइबा रोहिम मिया कौबा अचौबा ड्रग सप्लायर अमा वेस्ट बेंगल की मलदादा लैरे हाइबगी अकक्नबा पाउ अमा फंकी मदुगी मतुंग इना वेस्ट बेंगल की गैजोल पुलिस स्टेशन ना मतेंग पांगदुना स्टेट अदुगी कादुबारी मनाक्ता लैबा गैजोल जंक्शन दा ऑपरेशन चथकी मदुदा मफम अदुदा लैबा जयश्री लोटा रेड चथबदा मलदा डिस्ट्रिक्ट की कालियाचाक पुलिस स्टेशन न कोनबा बड़ा मस्जिद मनाकी
Sasanidagi Rohingya hairiba Kingpin drug supplier asi tha asigi haukiba tang tarukta fagat pangamkibani hairi Rohingya bu Chief Judicial Magistrate Maldagi Court putoklaba matung numit marinigi transit remand lauthaduna Judicial Magistrate First Class Jiribam gi court ta putoknanaba Jiribam da purakre hairi Su Chatnariba Kuki Lalolup Singhi Umbrella Group Oiriba KNO Amasung UPF na Manipur gi Territorial Integrity Ngakna Thamnabagi Wafam Yauba Anoba Agreement Ama Center Amasung State Lengaka Kutyek Pinakre Iramasigi Matang da North East Now gi report Amanahai India Lengaki Ministry of Home Affairs Manipur Lengak Amadi Kuki National Organization Amasung United People's Front ki Mihut Singha Handakta New Delhi da Sugi Anoba Amasung Revised Tauraba Agreement Ama Kutyek Pinaki Haidi Anoba Agreement asida Manipur gi Territorial Integrity Ngakna Thambagi Wafam Yauri Loinana Indian Constitution gi framework manungda political dialogue chathanabagi wafam supalli Center amasung state lengaki makok thongba Mihut Singh KNO amadi UPF ki luchingba singna saruk yaraga New Delhi da chathakiba tripartite mifam aduda revised tauraba ground rules ki yana cherol adu khutyek pinaba numit adudagi paraga chahi ama chatnaba hainasu yanaki anoba ground rules adugi matung ina irang thokanba mafam da leiba sugi designated camp taret hongdokpa amasung designated camp ki masing hantahanbagi wafam sing yauri designated camp sing hongdok hongjin tawbugi thabak chatharakpa matamda Kader Singna makoi gi khutlai sing khwaidigi manak nak padalaiba CRPF amasung BSF ki camp ta thamgadabani hairi haujik fawbugi oina official estimate KNO amasung UPF na operate tauba designated camp taragamari Churachandpur amasung Kangpokpi da lei hairiba camp sing asi KNO amasung UPF ki makhada tongan ba lalhulup taraga taret ki kadar lising aniga chani romna sizinari haina report asina makhatari Imphal East ki Pareiromba Kongnangkong Mayada Ladiba Private Clinic Awang Dental Clinic ki mathakta thamlamba athingba adusu handokle loinana Janims Hospital gi Dental College ta mathau tauriba Head of Department oinasu thabak tauriba Professor Thangjam Somendro Singh su mahaki maral leiram dabana thamlamba athingba adu komthokle haina lona thingkraba lalolov KCP PWG na miyamda khangalakli ngasi kanglaipa Communist Party PWG MC Unification PRO chingkhai ngan bana khudyek piduna thadorakiba cherol amada Janims Hospital gi Dental College ta mathau tauriba Head of Department oinasu thabak tauriba Professor Thangjam Somendro Singh na hospital asida layengbagi lakpa patient sing layengbagi mahutta masagi clinic ta oina layengba thaduna leirabra Laying Bathaduna, Lairaba Kayadagi Achoba Sanfam, Lauduna Sel Tanfam, Ontokuna Lady Haibigi Matangda, Lup Asina, Professor Thangjam, Somendro Singha, Punna Faminaduna, Hiramasigi Matangda, Kupna Kananainaki. Adubu Professor gi Asoiba, Lairam Dabana, Mahaki Matakta Tamlamba, Atingba Adu, Komtok Pagiware Pasi, Laukibani, Amaromda, Imphal Iski. Pareiromba Kongnangkong Mayada Ladiba Private Clinic Awang Dental Clinic ki mathakta thamlamba athingba adusu handokle haina lona tingkraba lalolup asigi maikeidagi miyamda khangalakli India Lengaka Peace Agreement signed Taunaduna Political Dialogue Chathariba UNLF ki Kader Singbu Tuina Faba Punba Taurakpa Asi Kuman United Club and Maira Paibi Association Kokman Amadi Mayang Imphal ki Youth Singhi Apunba Loop MYKKAE Maikeidagi Hakchinna Lau Ihaina Kokmagi General Secretary Yumnam Dijendro Mangangna Fongdokre Ngasi Mayang Imphal da Pangtokiba Paugimifam Amada Mahakna Makatana Tha Sigi Haukiba tang tareta Jiribam Police ki Maikeidagi Warisanasi Haina Kauduna UNLF ki Lanmi Ahum Phazin Kiba Asi Yaningde Atuba Matamda Thadorakadabani Mamangda Su Lubasigi Chief of Army ki Thau Puramba Thokchom
असिदबा मपु एलाइज ज्ञानेश्वरबु मराल अमा पिसिंदुना फाजिनखिबा थौदोक लैख्रे असिगुम्बा थौदोकसिंग चथरकपा असिना पीस प्रोसेसता कायहल्लकपदा नतना मियामना थाजबा थमलंबा कया मांगलकनी हाइना फोंदोकी ULF MPA की मियोइसिंग फाबा जानिंदे मखोइबु कंडीशन लौना थादोकियो मखोइबु फाबा हाइबसे चथरिबा पीस एग्रीमेंट अमदि पॉलिटिकल डायलॉग की वाहन थोक लेहंदबनी हाइना लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदि ULF अनिगि मरक्ता तोंगरिबा पीस एग्रीमेंट मियामना सगुतना अखोइ लाकपने अदुबो असुंबा मियामना सगुलिबा पीस एग्रीमेंट असिबो करिगुंबा पुला कनोगी गवर्नमेंट की SB सिंह OC सिंह अमदि मरी लेनबो अथॉरिटी सिंह न थुगाइनबो सिल्लिबा से कोई सरकार असे मसे तिदोकबियो मखोइ मतमदे एक्शन लोखतबियो करिगुंबा लखतबा तारगदि अमदि अखोइना हाजनगिबा अखोइ केदर ULF केदर असिबो खुदक थादोरक्तबा तारगदि JDOM दि जिम्पाल जेरिगी सेसुजिन चंगसिल खोंजन सिंदा मयांग खानद लैरिबा कुमा अमदि माइकिना मसे खोंगांग सेन लेप्तुना मखाताबा खोंजन गया सरु यानबा सेम सारे Sangai Pro Mamang Laikai de Leiba Times Tutorials na Chahi Khudingi Pangthoktuna Lakpa Nongmagi Oiba Motivational Counseling Session gi Thauram Amangasi Tutorial Asigi Seminar Holda Pangthokre Thauram Aduda Times Tutorial gi Founder Yankokpam Inauba Amadi Tokpam Gambir Chan Maitei Amadi RIMS Imphal gi Department of Clinical Psychology Assistant Professor Dr. Pampa Khumukchamna Resource Person Sing Oina Sarukyaki Thorom aduga mari leinana Yankokpam Inauban Hai Matamgi Awan Bamatung ina Science and Technology Kham Thengna Chaukalakpa Asida Mahirui Singna Tongan Tongan Bamakalgi Singnaba Kaya Mayoknari Fibam Asida Mahirui Singna Mayoknari ba Singnaba Sing Asi Karadang Oidabasu Menkatpa Ngamnanabagi Pandamda Thorom Asi Pangthokpani Thorom Asina Mahirui Kaknatana Mama Mapa Oibas Singnasu Macha Sing Matau Karamna Lyric Pahangadage Amadi Loinagadage Haibana Chingba Tongan Tongan ba Pauta Kayasu Piki Haina Magna Fongdoki Moida Hojiki train Nina Masida Yauda Suya de Yau Taragadi Masikamai Togani Yaugani Kadai Hoda Moina involved Togani Haiba Masigi Kanosi Hazana experts in Sidagi Masima Pona counseling Amatausi Haina Aduna Moigi session first sessions in a Moigi Oirani, Adu Apuna 30-minute gap on Piraga, Apuna parents in Sila, Moigi counseling Ama, Maruina Kojoji, Angang in Sila, Maruina Pipangang, the Horaga, mobile, see Yaudragadi, Hingmaya the Bodi, the King Angas and Navaya, the Bugumba Sumba Mayamsida, Kamain to the proper parenting Ama, Hazana parenting Sikamain to the Angang in Sida Kamaina. Discipline number 9 high electronic gadget mayam season number oiro like power discipline number same boiro come I don't know proper guide and peak at the have say a parents in the show people yam darkar or have a necessities consider kanda push minor times tutorial na a parents in Siga Kanoma Sinjavani Paugi Merakta na attend the break ama Lominasi. SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna luxury high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki kuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna miyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magun leiraba service asida adumsu yawiu Akupa Marol Gidamak, mobile number 7005-259-437, Natraga 8974-209-157 da call Tobrektuna Kangbi Bayagani. Breaki Matung the Biambo Mukana Taram Nokjeri, Makatava Pau. Afaba Kunai ama Semgat Nanaba Hot Nabada, Lekai Degi Club Singi Achoba Togdang Lay Haina Langtabal Assembly Constituency gi MLA Karam Shamna Fongdokre. Wafamasi Liwa Maibam Lekai Bokul Makong de Leba Young Men's Development Association YMDA gi Humfuga Humdo Shuba Mapok Kumun Thoramda Pongdokivani MLA
Karam Shyamna hai haurakliba mirolna masa masagi laikai da laiba club singda thawai yauna thabak taunanaba honagadabani masina thaugalon amadi thaksi khasi khanganbata natana chawkhat thaurangi lambi da changsinduna tungi afaba mirol ohengani ngasigi thauram aduga mari leinana Manipur Public Service Commission lauba Manipur Civil Service Combined Competitive Exam English ngani kunge tarukta kunithoi shuba position tarakhibi RK Sunanda da achamba kudol piduna pukning thaugatpa utki club ta fazana title lomna nahawari ngejagi club ki lekai ki sawat tharakna yarokwa naharo singa tunglam sata samaj ke bhagatwa yamna maram mokpa taksi kasi leiba atumma naharo sing oigalle aduna koi social reforms nama tawiyena hodarwa kanda club ke sobo title lei Haujik sanabagi pauda Manipur gi poni yokhatnanabagi damak center na mathau taba tengbang sing state laingakta leptana pikigani haina India laingaki panchayati raj animal husbandry and dairying gi union minister Rajiv Ranjan Singh na phongdorakli wafamasi Rajya Sabha gi MP oiramba ningthau leisemba sana jawbada union minister Rajiv Ranjan na aiba cherol tharaktuna khangalakibani Chahi asigi March tang taraga tareta fam kiba parliament ki mifamda MP ningthau sana jawba leisembana Rajya Sabha gi MP oiringai matamda Manipuri poni yokhatnanabagi matangda special mention oina pukhatuna India lenga ki pukning chingsin kibani maduga mari leinana Union Minister Rajiv Ranjan Singh na ningthau sana jawba leisembada tharakpa aiba cherol aduna hai Manipur gi poni bu yokhatnanabagi damak center da state laingakta mathau taba tengbang khudingmak makhatana pigani Manipuri poni conservation and development policy inglesingani taraga taruki matung ina center na state laingaka khutsamnaraga poni yokhatuna thamnanabagi damak tongan tongan ba thaurang kaya paikhatli Manipuri poni gi registration tawbagi matangda Manipur laingaki veterinary and animal husbandry department na poni loiriba mapu natraga club sing register tawhananabagi thabak paikhatli khongthang asina poni ga mari leinaba scheme amadi atai yaifa thaurang sing yengsinbaga loinana thabak oina pangthoknana ba hotnabada achouba mateng oiragani RFID microchip sizinaduna poni registration tawbagi thabak chap chana paikhatli poni registration system software gi matenga loinana online gi khuthangda sagol makhal asigi top topa data sing khomgatli breeding strategy gi matangda India lenga ki Animal Husbandry and Dairying Department na Manipur gi Imphal East District ki manung chanba haingangda poni complex ama semgat palaire haina cherol aduna phongdokli cherol asina makhata na hai senba chahi kumja lising ani kunga manga lising ani kunga taruki manungda poni marfu taruki mapu singda sel gi tengbang oina lupa lakh kunga mapan lising marfudara mapan gi senfam yenthoki poni gi sajik chafam oinanaba Imphal East Imphal West Bisnupur Thoubal amadi Kakching district ta survey amasu pangthokpa laikre poni huranba amadi sadong yonbana chingba chathariba singi mathakta akanba thabak laukhatpaga loinana Lamphel police station da FIR kaya register tawraga lakli haina union minister Rajiv Ranjan Singh cherol asina makhatari Asian Youth and Junior Weightlifting Championship English ngani kunge tarukta India ki mahut senkiba Manipur dagi weightlifter Namairakpam Tomchou Maitaina gold medal laurakre Asian Weightlifting Federation AWF na sinduna Uzbekistan gi Tashkent da laiba new Uzbekistan Olympic Town gi martial art complex ta tha asigi taretegi hauduna chathariba championship aduda Namairakpam Tomchou Maitaina junior category kg humfu kanglupta mahakna snatch ta kg chamaga taraga taruk amasung clean and jerk ta kg chamaga yankai apunba kilogram chani ga humfu taruk thangatuna overall taduna gold medal lobangam kibani category asimaki oina Indian weightlifter Gurunaidu Sanapatina snatch ta kg
चामगा तरागा मापन अमदि क्लीन एंड जर्क ता केजी चामगा निफुगा तरुक अपुनबा केजी चनीगा हुमफुगा मंगा थांगतुना सिल्वर मेडल फंगौकी लोइना फिलीपींस की वेटलिफ्टर प्रिंस खेल डेलो संतोसना स्नैच ता केजी चामगा कुन अमदि क्लीन एंड जर्क ता केजी चामगा निफुगा मरी पुन्ना केजी कुन चनीगा हुमफुगा मरी थांगतुना ब्रोंज मेडल फंगौकी बनी एशियन यूथ अमदि जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इंग्लिश अंगनी कुनगे तरुक असिदा एशियन कॉन्टिनेंट की तोंगन तोंगन बा लेपा कुनगे मापन की लाकपा नहा ओइदिबा वेटलिफ्टर सानरोय चौहुम रोमना सरुक यादुना था असिगी तरागा मरी फाउबा अथोय एहेन चांगदम नगनी हौजिक फाउबगी ओइना चैंपियनशिप असिदा इंडिया ना अपुनबा मेडल मंगा लौबंगमली Ngarang pangthokkiba Mr. Imphal is district level bodybuilding contest English ngani kunge tarukta Ambagi Joydev Thongamna senior category gi overall title lobangam kre Imphal is district bodybuilder and fitness association ga punna khut samnaraga super gym Kurai na sinduna Kurai sa jorlai kai delaiba Kurai Kalawawanda Kulhumdoi Shuba Mr. Imphal is district level bodybuilding contest English ngani kunge taruk pangthokre All Manipur Bodybuilder Association ki mityang makhada pangtokkiba safabagi athoi ahen tanaba aduda Imphal East District ki tongan ba mafam gi gym taraga taruktagi lakpa apunba sanaroi kuntra romna sarukyaduna sangdam naki bodybuilding contest aduda senior men's category gi bodybuilding da August gym new chakon gi M Bernol na ani shuba takibaga loinena RCC Yas Kuman Lampaki Muhammad Istiaku Hushenna ahum suba mafam kanbangam ki junior men's category gidana August gym new chakon gi M Bernol na ahan ba mafam kanduna gold medal loki category asigi atoi ahen changdam nakibada super gym Kurai gi Raskumar Mangal na ani shuba mafam kanduna silver medal lobagaluna RCC Yas Kuman Lampaki Chandam Buluna ahum suba taduna bronze medal lobangam ki Championship asigi master category gida super gym Kurai gi Thangjam Kiran na gold medal X fitness Wangkai gi Sanasam Ranjan na silver medal aduga Haksel gym Ayangpali gi Chetan Kumar Yumnam na bronze medal loki men's sport physics ki dana Royal Gym Ningom Thongjau gi Kisan Nongthongbam na gold medal the physic empire telepathy gi Pusam Ajaz Khan na silver medal loinana A3 Kurai gi W Kailas na ahum shuba taduna bronze medal lobangam kibani makok matang takraba bodybuilder singda case award certificate medal trophy na chingba kutsinaduna pukning thagutki Mioiba khudingmak cycle thauduna amadi sajel tauduna ana ayek yaugdaba lamdam ama oinana bagi pandamda laipaksin bathungna nongmaijing khudingi leptana pangthoklaga lakpa Sunday on cycle ngasisu kuman lampakta leiba Sai STC na silaga pangthokre nasa mukta bharat haiba thimda national service scheme ga kutsamnaduna Laibaksin bathungna Sai na silaga pangthokliba Sundays on cycle gi thoram adu Mera Yuva Bharat ki DYO Princy Gupta na chief case oiduna cycle rally adu lamthaki Sunday on cycle gi thoram adu lamdam asigi service provider ama oiriba NE Brothers amadi smart security service ki thomi sing amadi Sai STC Kuman Lampaki sanaro yauna punna miyoi chamarom na sarukyaki So today we are having Sunday on Cycle in collaboration with Sai, My Bharat and Fit India, Khelo India. So this program is about raising awareness about fitness and raising awareness about drug-free India, especially. And for that we have already launched our signature wall there. So a lot of participants already signed there. It's a promise to ourselves to be a Viksit Bharat by 2047 and to make a fit India by 2040, like even the next year itself. And I want to say one line: a mind is the friend as well as enemy. So it depends upon us what we are choosing. And this event is the promise and is the sign towards a positivity that we are choosing a healthy lifestyle. So
अखोई ngasi Sunday or cycle अखोई my work का अखोई jazz department की अखोई madam princess का अखोई स्माइना खुशन ना तो ना smart security any brother अखोई में आपको ना खुश मुलाम्पाक साई STC का खुशन नरगा अंदर की Sunday cycle सिगी मकों फाना पांथोक मिलबे दमकता आई हराउबा ताका सब पंगोक सरी ngasi की अखोई media की मैं आमसु लाकी ना अखोई cover तवी बसी तमसु हराउबा पंगोक सरी Manipur State Kabaddi Association की मीटिंग मखादा September 2 मंगा फाउबा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की करांगदा लेबा किप्सवा प्लेग्राउंड कुंट्रागा तरेत सुबह सब जूनियर बॉयज अमदी गर्ल्स मणिपुर स्टेट कबाडी चैंपियनशिप इंग्लिश अंगनी कुनगे तरुक पांगथोकलगनी हाइरी एसोसिएशन असिना ngasi थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इन स्टेट चैंपियनशिप असिगी फॉर्म थाजिनबगी अरोइबा मतमना था असिगी कुनगे मंगादा ओइगनी मणिपुर स्टेट कबाडी एसोसिएशन की मखादा लेरिबा तोंगान तोंगान पर डिस्ट्रिक्ट सिंगी यूनिट अमदी क्लब सिंगी चाही तरा मंगा मखादा लेबा इंग्लिश सिंगनी तरागी सेप्टेंबर मंगा की मतुंग द पोकपा सानरोई सिंगना चैंपियनशिप असिदा सरुक याबा यागनी टूर्नामेंट असिगी फिक्सर ड्रॉ की मतमना था असिगी कुनगे तरेत की MSKA की ऑफिस WUM बिल्डिंग दा पांगथोकदबनी लोइनना चैंपियनशिप असिगिदमक हेना अकुपा मरोल खंगनिंगबसिंगना मणिपुर स्टेट कबाडी एसोसिएशन की सेक्रेटरी नत्रगा किप्सवा की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अनिदगी खंगलब यागनी हाइना चिरोल असिना मखा तारखली अरोइबदा मरोइबा पाउसिंग अमुका नपिजरी कांगपोकपीदा मैतै अमदी नगा चटपा यादे हाइबगी वफम लेट्रे कनागुंबा खरना सिंगचेप थाजिंदुना फुरुप मसल यंगथीना नबसिलब्रा हाइबगी चिंगनबा लै हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना फोंगदोक्रे KYO अमदी KHRC नदी कनागुंबा लुप नत्रगा मियोइना लैरिबा सिक्योरिटी अरेंजमेंट इकाई खुमनगदबनी मतिक चाबा सिक्योरिटी की थौरांग याउदना बफर सेंसिटिव एरिया दा चंगलोइदबनी हाइना खंगलखली जिरीबाम पुलिस न लौखटखिबा ड्रग का मरी लेनबा FIR अमगा मरी लेनना जिरीबाम पुलिस न रोहिम मिया कौबा चौबा ड्रग सप्लायर अमा वेस्ट बेंगल की मलदादगी फगत पंगमले हाइरी अमसोंग मणिपुर के पोनी योखटनबगी सेंटर न मथौ ताबा तेंगबांग सिंह स्टेट लेंगाक लेप्तन पीखिगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डायरिंग राजीव रंजन सिंह ना फोंगदरकली मतंग असिदा बुलेटिन असे लोइसिनजरे मणिपुर मियाम की पुनसिदा क्वाइदिगे न मरु ओइबा स्टेट असिगी लेपाक असिगे मदि मालम की ई पाउ सिंगी दमक SKTV न्यूज़ पो मिट एंग तादुन लेबियो खुरुमजरी।